paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan di tasirok ti mangga, kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak-bagitan ta itsura, takanayon kang agparikaut. Amom kaday no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Ha? Tapno amaw, sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka now, natairak mait nga asawam. Ado pailat atiwag, no binis nga yan, tibuaw. Di ka man, oray na laad ti kaaruba ako nam, tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day ta ibagbagan. Nagusob ka di dita sangwanam. Anya na gusto ba sasawam? Saan kala asadot? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din nagtrabaho. Saan la aday taagtog-tugaw tar aramidam? Ha? Addan sa ngamin letag mo. Anya latag mo ta sasawan. Apay ko matilitag. Trabaho, ti bagbagam. Ite, litag. Ti adda letag na. Masadot ngagtrabaho. Ay, awan ti litag ko to yan. Dita ka man langay. Ay, apay ay. Kaslama din sa may titimplada tarupan. Ay, pagkunamait paray. At dala pa kariribuka. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Kasta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kun kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw, ti parikot na. No amaw ti parikot ko. Amumat nga raw ti solusyon. Naglaka. Kumuyog ka kanya. Taintaman agdis kita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay, saan natakaw? Ibagaking ka. Pagbiyagan, ti sikap. Anya ko maday taasika, pare. Sumurot ka kanya. Tapno makita. Kwarog, apay akas la aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak, antay. Ingkaagpasada, tapno ada kwarta. Nagpasada ak, mabayag, sakbay ang makaurnungak iti kwarta, antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangain, ngamawan paggatang ka, antay. Umutang ako makinianggal, ngamawan mait. No anya banday ta agatangham. Saan ka di amabalin, amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka, antay. Katawan dametan ti motor ka, karag-karag ka now. Ay, imbagla jay karag-karag angam ti awan. Oh, at datan dito'y sudad, pare. Anya nga iti aramiden ta di tao'y. Adaw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ibagata, makaagas na gito yung bulbulaw. Agpay sukaday, makaagas na kita. Yang amo Ang idisplita. Ipukaw ta, makaagas na gito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam amang ano maduktalan da asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga amo da kita tao da gito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramiden ta, paray. Pero gimkitin ti agriyaw, tapno makaduta, pare. Ay, sige man langan. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Umaluman paray, pasitan ti tao, anya itan ti aramiden ta. Anya pa nga, pare. Agawid ta na. Tenta bilangay, numano tinaglakwan ta, kadag iti uto-uto at tao. Uto-uto ko nam, nga madamot na kay ranudan ta kadakwada. Nya nga, tiawag mo iti tawa na lakamalukaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sabagay, ang amangan no agbalat at matlakadata ti madingar aramiden ta. Makaagas mo ta talaga nagiti bulbulang. Sabagay. Inton bigat, iti sabali manen alisaw, ti papananta.
Aglako tamanan ka dagiti bulbulong. Ay katwin na. Iso ang mga alak amot iti bulbulaw. Ta mga alak may. Tapno daw. Agpautang ka man mo't iti sardinas mau, maray. Kaano ka kadi nga agbayad? Mga numabayag ka nga agbayad. No kumagsuswilduak, ibagak akatapusan. Ang saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko ngamin nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masigurado? Mala, ikan ka man langan. Amok mo't nga agbayad ka no da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak ngamin amo no napanan ni Badungkaw. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ama pa nagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni Badung Mau. Nalaing agumura. Langan taman. Numanutin na sa pulan tayo ta nagmalan, pare. Mayat mo't gayam tinapanunot mo apagkwartaan paray. Kung nagtumig king kakay. Pagbiyagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Sanay nga gungit kanyak ni tuyang kaw. Numaikak iti kwarta na. Uray ti asawak. Agtalnan wa da kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. No apay mo't ang iwat ti armas na kita, babaya. Numaminsan, kwarta ti agas tingiwat dagiti babae analaing asumao. Nalaingak ka talaga, anak ka panunot, iti pagkwartaan, pare. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumipngatan, nagkapwam. Anya pa ngay, inak nagirimidyo iti kwarta. Kasano aremedyaw tinaramid mo? Ay, saan ko nga ibaga? Ikan ka, iti kwarta. Tapno di mo mo't ko na nga awan ti sirbek nga asawa. Kayat ko amaamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuin? Inka kiday luton, tilinaon to'y bayaw. Ha? Adamat ngagpaiso ba yung ma? Anya ngay ti kargaday ta? Ay, kita, ma. Adda tinapay. Adda kapay. Adda pagkapitan, itong bigat. Itaman pa'y ba daw? Imbag ano saan mo at tinakaw? Anye, apay, agtatakaw, ti panagrup-rupa. Kakaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan tinagpakpakasi kanya. Anye, Apay adi ka matagtagaray, Kwarog. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Di matla sumangpatay, ta umutak iti kwarta na. An-anwam ti kwarta nga utangam. Sukatak kumati motor ka. Awan ka di urnong mau. Nabayag kan ngagpaspasada. Kan awan mo't pamilyam. Awan mat urnong ka, kagawad. Isu nga raud. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarod nga wampay pamilya, narigatain. Day ta nga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay, Agsarita taman itinalapat si Kabadong. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanang. apay, agrup-rupa ka di amang utang. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti Isuasan mo nga ipagbaga nga awan sirbek. Imbagak lang dayi tadi ka mangamin aggungunay nga agtrabahaw. Ngam adamag ki di pagsayatan na, taimbagam, tuyang. Nagkita kami iti may sa agayan. Kat napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw, tinakipurdiyaan niyaw. Saan mo nga amwain, no niya tinaramid mi ijay. Intun bigat, mapan kami manay. papanam tataba daw. Ay kat inak man makipurdiya na. Tano naman ng kwartak. Anya ka di ti trabaho.
Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tidakais no saan na kwarta. Ay madina. Ay, ang mga numaymayat na ita pakipurdiyaan, tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan day jay. Da kami lang ken Douglas. Ha? Anya nga iti trabaho yaw. Kwa. Aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agduduma. May mayat na ita nga ta. Ngam ti agpasada. Ay, diyak mo Sa anak mo nga agpaspasada. Ay, kasta ka day. Ay, nagrigat langit din ti agsapul iti kwarta. Nalakalaan ko araw, no nasirib ka. Ang naawan ti amaw, ay kinarigat Sa bali ti panagrungrungi iti may sa babayag matang itay Ay, bayam di nga girungi Tinas kain kitkimatang itilako Matang ngam nagdamag. Sinong batak lang matag iti dinamag na. Ha? Kanya nga dinamag na. No tagaan uta kanaw. Anya kanaw ti pamanagnagta makaagas dagiti lako ta. Mairupaam ka day babae. Saan ta nakamasmag? Saan ko ang mabigbeg? Huwag kita kami manay. Sino nga taday babae? Isulang magdadasaludsod na. May papaniti ilaklako ta. Ay, saan ta napagsaritaan tayo dyan babae? Maglako ta kitay. Mas dawak man iti dayta babae. Kanya kumanga iti bibiyang na iti trabaho ta. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan ta itangal daw, pari ba daw? Ay, wine paray. Ay, naglakakit ti mang loko iti tao ako na ngayon. Ngam no awan ti agpaluko, di awan mo't kwartata. Indakit mga alitag, tutuma bulong Paglalaukin ta, tadtaden ta, tapnusan da madlaw. Harigla daw. Nagtultuloy akas taoy, mayata pagsapulan. Naglaka at trabaho, sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraab, ay nagrigat. Ay, wala paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Agtimtimplata iti agas ko naman. Saan lakas la, paray? Pud no, nga ilbularyaw. Kanayon mo't arumwar ni badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numit nga aglakaw, maray. Imbag man, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta. Takanayon laengan ang nakailad ijay indayaw. Napanmat nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo Kaslakas ta nga ron, maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asadot. Pudno day tayong baga, maray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang, sa dino ti ayan ti trabaho na. Di namot imbaga. Basta dita sa bali a lugar, kuna naman. Ito'y taas si dagtisimbahan nga agpwisto, paray. Ataw, ti tao di tabi. Sige, tayrugik man ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan dagiti kunang amang tigmanay iti nasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, taado tila may anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad tiraman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Da kayo manen adwa. Ha? Peke ti agas yung. Amuyo ka di, nga impa-examine ko tilakla ko yung agas. Kat saan ama kaagas. Inar-arami dyo lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga kada kamay. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan ka ti pamanaknak amay saak a pulis. Pulis? Pulis ka na? Ay. Pulis ka, ma'am? Ay, pangasyo ka di Tadi naktiliwain. Ay. Oray da ito'y kaduak ti tiliwin nyo, ma'am. Pirak. Simuro talang kingkuana. Apay asak lang. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa itigin awa.
Iso apagbingayan tamot at tidusa. Ay, sinalbag. Ay, Ay, yak amo akas ti gayam ti bunga ti aramid ta. Ay, Awanan ti adupay asaw. ay, Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti maganabyo. ah, Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado tinagreklamo. Iso at tiniktikan kayo adwa. Ket napanaknakak amang lukloko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to ti panakadoktal nyo. Alasigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay iti ingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagrigat kat ariingan da ito at taon aya. Inteng, agrain kan di ka ba? Bumangon kan Taadda ka no meeting yaw itang aldaw. Nagkuna. Ni Marikwanang, dimagas dito balay. Bumangon akon. Bumangon kan Tamapan ko isagana ti kapen. Ay, kagawad. Ayan na nga ni Kapitan. Alas 9. Awan pa'y ngagpayso Awanan, timang meeting ka na tayo. Agawid tayo awan mo't ni Kapitan. Mabalin ka di nga orayon tayo pa'y ni Kapitan. Awan may. Kunam nga umay ka, awan. Dinagas ko pa'y nga imbaga ka ni Maribana nga da meeting. Kay Wine, di pa'y Kapitan natin ang ibaga. Apay nga ating makter kayo matamin na. Agawid kami. Sayang ti oras. Apay nga ni Kapitan, kasaan mo't nagpakita ijay meeting may, Maray. Ay, pasensya kan Maray. Nagawi din dagiti padak akagawad. Tawan mo't nauray da. Ay, kwa nga main. Mangilaw-lawan talaga di Kapitan. Ay, di mo lang amin amukay. Makaungot kami amin ng akagawad. Apay akas taayan ni Kapitan. Ay na, riniing kumot. Intimpla akpayan iti kape. Kuna na abumangon. Tagayam, naturog manan. Anya, nagdoble naturag. Wen kasta tinapasamak. Ay, na yan ni Kapitan. Ay, andyan orasan ba na? Ay, aldawan alaunan. Ay, nasa papay. Anya na sa papay. Naaldawan ka man ngaminan anagrieng. Nagbayat to pa'y ti maturong. Kat, kasanungay dagitinaskan nga aramidam ita nga aldaw. Eh, puspon man na. Inton bigat man Ay, awanan ti malmalpas mo. Na. Gapo iti na ita nga aramid mo. Eh, mga anak man kit di. Anya ti aramidam, kalpasan ti pandangan mo. Eh, maturugak man din Na Maray, saan samot ang arumrumwar ni Kapitan di tabalayda? Maturog nga men. Maturog ko nam? Saan to pa yan asumsum rakidya barangay haul? Na, apay ngay. Turog nga raw. Ay, isumo lagayam nga amin a proyektaw. Naturog damo amin nun. Iso nga ro day tatidakes na. Kasano daytan? Sapay nangagkoy jay radyaw nga dakano sumangbay anapig sa bagyaw. Ay, jay signal number 10 abagyaw. Kawan,
Nasken kanong agsagana tayaw. Agasem manday ta, signal number 10. Ay nainteng, adda ka no umay abagyo. Patpatsyon. Chismis la day ta. Agdengeg ka ngamin iti radyo Masadutak. Mas kay kayat mo ti maturog, ngem agdengeg ka dagiti damdamag. Fake news la ang day ta. Apay kumaapatsyon. Signal number 10. Da- Fake news? Kita signal number 10. Apa ada kasta? Nikat, na, ay papanam ngayon. Kwa, inakbiit maturog. Urayam aja bagyo, taringan nak no sumangpet day ta bagyo. Ni badung kaw laging handa ako nada, Maray. Takita man, aw. Wen nga raw, itay ko pa yan nakita, nga agilanlan sa ditatapyaw. Sigsigurado na laeng asaan amay tayab ti angin day taatap may. Nakaamak di signal number 10, Maray. Iso nga ron nga ultimo day tadiding ti balay may. Linansaan nan. Kat apay nga ron nga da ka payla di tawi. Ay ka makiistorya ak pay laeng metken ka, Maray. Pagururayan jay bagyaw. Agawid ka kideng tani. Medyo agangin-angin naun. Ay sos, wang gayam, agawid ak nga rodan. Ipadamag munto kanya no asino dagiti maapektaran, Maray. Ayan na nga di bagyaw. Biro kang pailaeng, Ayan na nga ron. nakalabasin Nakalabas? Apay adi nakrin na Anya asaan? Pirme ti panang gunggun kuken ka. Ang pulos saan ka ang makariing. Apay ngay nga ron nga ada ka dita yan ti Cavite. Gaputan na layos ti balay. Nalayos ta? Imbagak ngamin kan kanas kan ngagsagana ka. Ang anya ti inaramid mo. Naturog. Kasano ang makapanta nga, di kusina amangan. Awan ti mangmangan. Makaamukan no mabisinan ka. Kumusta nga ta, dagiti ka baranggayan? Ha? Malagip mo pa'y laang matgayam, dagiti ka baranggayam. Hay, nalayos ka may, Maray. Ay, win nga rod. Agpapada tayon Uray mo da kayaw, Maray. Ay, win mare. Pagatumang jay layos ija balay may. Di tabalay may, malipos ka. Ay, unay matan. Kasano analayos tayo ita? Kat saan tayo met amalay layos iday? Day tamot nga rod ti damdamagak dito'y bagik, maray. Amin tayo, maburburtsaan, Maray. Apay nga ta. Apay ka daw, paada ka kagawad, amalaylayos tayo itan, kat saan mo't iday. Ay, siyak. Amo kong tisungbat na ita sa lutsun mo, kagawad. Anya ngay nga ro tisungbat na. Naglaka. Gapaw, tasaan na nalinlinisan dagiti kanal. Ayunan niya. Di mo't ibaga ni Kapitan ngaglinis tayo. Kasano ang maibagana, kat turog man la turog. Isumot. Saan to pa'y nga agparang no adamiting? Anyaman na ita, Kapitan. Turog. Maturog tayon sa amin, Maray. Katwad tatuladan tayo ni Kapitan tayo aman naturog. Agasam man day ta. Adda bagyaw, adda layaws, ang maturog lata. Nagdigat ka no ariingan kuna ni Maribanang. Da kami kinibadong kaw. Ununaan mi pay ang agraing dagiti manok. Aya! Kauwan. Ay, talaga nga rod alakay kan bakit kayaw. Nagkunamot kan ka. Sinyalis ka now anataenganan ti tao. Noonaan na nga agrieng dagiti manaw. Enteng, nadamag mo ka din. Te? Nasken kano nga isaganaan tayo tinapigsa aging ginad. Ay, adaya. Adda kano nga rod. Agsagana kayo Kat si kangay, anya ti aramidam. Agsagana akmatan.
Ay kat nasayaat nga rod ano adda planom nga agsagana. Agsagana ka maturog. Na, Apay anya pampanunutim apagsagana. kunaklakit din no kunam nga isagana am tiging ginad. Ay, inak man kid di maturog. Inak disturbuin. Nay, ang ginginad samad. Ay, sus. Ay, Uy, samad. nagpigsa. Ay, Dito isang ginapiksa nga ginginad. ay, pubigpigsan samad, nay. Ay, Talaga nga nagpiksa. Ay, makapanervyos ko ng kidi, ah. Ay, so. Perme, makapadanag pa din. Kun garod. Nay, adada pimigsa. Ay, una yad. Ay, isabdang mumutin aday ito aging ginad. Maray, nariknam jeging ginag. Ay na, win mare. Ay, di mo ayan nakita nga urayak la nagtartaray arimwar ija balay. Huwag nga raw, kasta unay ataray mau. Ay, nagnerbyusak nga mahin. Pinanawam ni Kapitan, di tabalayaw. Ay, kasano ajak panawan. Kat mayat mat tituturugan na. Ah, kaya't mo asawan, nakaturaw, uray nagpig sa tiging ginag. Ay, wan mare. Napigsaman abagyaw. Layos kan ginginad. Nakaturog lata. Ay, una yan ni Kapitan. Ay, kasta na nga rod. Saan na nga tanga amaw, nga adun atat tao tagrikreklamaw. Ay, bayam mare. Taibagak manen kan kuana. Ken ibagam, amay sa kadagiti agrikreklamaw, maray. Banag, apay punuan na gingilin. Itakalaang amarieng. Wan, pudno ang nagginginad. Kan saan abasta-basta aging ginad. Nagpigsa aging ginad. Puno gayam di inya rasaas di alutiit kanyak iti tagtagainap ko. Na Kampay iday. Inya rasaas na kanyak nga adaging gilin. amin a tao nakariing kan nakigtot da iti napasamak. Angam sika a kapitan. Ay, uy, nakaturog. Amok nagbayat to pa iti maturog no adaging ginad. Kasla ada ka iti indayon. Na? Ay na. Ay wan gayam. Tangay turog ti ammom. Tapno ammom. Adon ti agrikreklamo kadagiti kabaranggayam. Day tati paglaygan da. Maturugak lang, agreklamo dan. Kasano? Kat awan kamot ngamin. Saan mong aramiden ti trabahom? Puro turog ti ammom. Ay, madinsanday to'y amapaspasama. Talaga amaday, maray. Nagbalinan aman naturaw ti Kapitan tayaw. Ay, nagrigat kanupay ariingan. Agrali tayon san maray. Saan amabalin day tangar aramiden na? Ti parikot ita, uray man pa'y no agrali tayaw. Makariing nga ta ni Kapitan. Sapay nagpudot. Agasam nga agrali ka di ta kalsada anak kapudpudot. Idintaw ta di Kapitan tayaw ka nakaturaw. Talaga narigat ka ariingan, ha? Payman? Ha, pampagak man dagiti kaldero kas kada pinggan. Manganan! Mangantan! Nakariing kan? Nangig ko nga raw nga aglut-luto ka. Hay na, agreklamon dagiti tao. Saan pa'y matgayam apanangan? Agsubli ka maturog. Sige. Padasam nga agsubli ang maturog, inten. Adamot igmo abalunat. Ay. Kinunak matayin. Agreklamon dagiti kabaranggayam. Asikaswam da iti barangay mo, wano, maturog ka. Si kamot? Mapanak iji barangay haw, dungaw. Idulin mo na ta, balunat mo ta, ay sus, nakaamak. Saan ko nga idulin da ito'y? Aging ga iti saan mo nga alistuan ti aggunay. Unayak na rod. Oops! Papanam. Ay kwa, iji barangay haw. Pagturugan mat day taturungan. Ay kunak no ijarwar. Ijay tirwangan. Huwag gaya man niya. Pa'y ngamin unay na murmurayan kit. Awan ti agmurmuray. Adula amin nga mom.
Awan lat konsiderasyon mo matandong mo. Talaga nga awan. Taaglablabos kan, inteng. Ala, aramidam ti trabahom dito'y barangay mo. Ay, Kapitan! Agriing ka. Saan mo nga orayan ang maumakan ka? Dagiti ka barangayan. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fergie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka ba't nga giduron, Chip? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka matanjawn. Nagsipngat nga rod, mait. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay ngamin anasipngait, katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay ngawantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights, no kasta mabartak. Ay, isumot lagay man nakasipsip ngait. Ay, Chip. White lady ni samot dyan nakatakdar di igit ti kalsada, oh. Ay, Wan. White lady talaga. Chip, ano iti aramidan ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Ano ti aramidan ta, Chip? Tumaraitan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? San ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. White lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Ngamsim maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Takrot kayo matgayam at anod. Kunakman no naturad kayaw. White lady mo't yan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo't nga agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita atunggal mabartag ni Kabadong pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutimbaga ken ka, Chip. Nagturad nga agaramid iti madinitata ba daw? Gaputan muna nga wan ni Uncle Kao. Ay, badong, apay arumor ka manang. Uy na, kasumip nga tay. Apay no sumip nga. Ay, kita mumitin Saan ka arumor? Ha? Mapan ka manan aginom. Apay alapdan lang ngay. Tilanto manan aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day tangay naramid mau Amok Inggagarak day dyan, abinarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayam Amno datarimaanin dagiti tanag. At dadalaang mo dita nakatugaw. Nuagrunda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak nukas jay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip ngat ti aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga rod ang mabutang kami na mapanagrunda. Ay, apay mabutang kayaw. Awan lang ni Uncle Mo, mabutang kayaw. Awan mo't nga min silaw. Nungay parang manan kada kami dyan white lady. Nagkuna nga ada white lady. At nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agrunda? Bayan nyo ani tata badong tagrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rud anasken nga agrunda kayo.
Tama nga no adan tumanan kalukwan nga aramiden na. Ay, unan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Uwan nga raw. Sige. Agrunda kami ata dito'y barangay tayaw. Uray nasip nga eh. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti runda. Ha? Tabay? Makatrang-trang kaso aksamot tayo. Ha? Si kamay. Nasipngot lang, makatrang-trang kaso kan. Win, Chip, nabara ako. Uray dapat-dapan nak. Nan? Saan kamot ang nabara? Ha? Ada masabat ta ka, Chip. Awan, panunot mo lang dayta. Anyay nga ron dayta masabat ta. Tao mo tamagmag na. Kapre amagbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dayta. Ang dayamot aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, Saka! Sa dinong iti pangiturungan kanya. Minat gayam tataba daw. Kung nagtumot kan ka. Tataba daw. Nabartag ka manay. Siga ka din tayo sa kwarag. Wine, tataba daw. Agrun-runda kami kinidyawn. Uray nasit ngayt. Siglat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mangibagbaga, tataba daw. Ha? Napay ngamin na binarsak mau, tataba daw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod na kiti alat dito'y kalsada. Ay, madimot tata. Ingkarkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ha? Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. Ay, kinasaya at ano kasta. At naganas na mabirday. Nilay. Di kayag pirdi ata ba daw? Anya nga taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdiyan dagiti alad. Wan nga raw. Alangan nga ipalubos talatan. Ay, sana. Anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan, ba daw? Iramandak mo da. Weno, siyak samay, ti pag-is-istorya niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabi anabartek ka, ah? Awan mo't malagip ka. Adda, apay kumadi mo malagay. Ti plano, mapankupir dyan, nagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadong. Tauray siya katimulong ak anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailag. Awan, ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem day ta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo ti bibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Nay, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idi adda dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti na duma-duma sabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod ah. Ngam apay apirjen na. Dadaol san ti ulo da at tao. Saan tayo lang nga ruden ang nagtagtagare, idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti nga'y tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da, kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod, no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Oh, da kayo at tanod. Makita yun, dahito style ko adumanag. Oh, kasay. Chip, kaslamot style ni Jackie Chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tataba daw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay. Asino ka na kayo, ti kaya na ti madanaw? Ni Jun lang nga, tataba daw. Ha? Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking ka, no kasano ti kadagsan dagiti makadumanag? Ay, sana tataba daw. Sana siya ti pangipadasam. Sige, tataba daw. Tangilak ni Jawn, tadanugan. Ay, sige na. Diyak kaya ti madanaw. Sana.
Nalpasain. Nalpas ka naon. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinarik nak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha? Awan matinarik na kadanog mo, tataba daw. Anya? Wangag pa isaw, tataba daw. Kasla sipat lang matinangig kaw. Iso day jayan ti danog mo. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang kaw. Eh, Kapoy kamot gama dumanog, tataba daw. Kunak mano nalaing ka. Nasken alakdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Wanantay, lapdan miya talaga. Amangan no intun mabartak no rabi kat dadaelan nan dagijay nga alad. Agrunda kami intun rabi ay. Rumbeng laeng. Apay, kabuteng yu aya. Saan? Apay kumakabutang may katlaklakayanain. Katwin mait, nalastog laeng agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa yan mo ti dumanaw. Makadanog pa'y ayaday jay katlaklakayan nga rudan. Kay sumati palpalastog na nga may. Di kinalaing nakanua dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Ayawanan niya. San mo't adimanon ti danog na kini uncle ka? Iso nga ron ako nak, asaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong. Wanantay. Isukit di ati butbut nganyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Taisun tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpay kit din amang bagbagaken kwa na. Ay, oray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alapdam. Tane, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan. Agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akin kwa na ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaul nan. Kitaan tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran da ito barangay tayaw. Itataawan ni Kapitan Maray. Data manayin dyan. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulis ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day tayo nalam. Sapay puraw. Tano makaturturog di ada pagulis ko. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalain. San nga ron na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka mait? Kita am day ta sumungad. Agdiwar-diwar mait. Ay nabartak mananday ta. Ninsamot tatabadaw. Tatabadong! Papanam! White Liday! White Liday! White lady ti panangkita na kanyak, che. Kat mabutang matgamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at adda mabutang. Ay, wala niya. Ay. Badong! Ayaw masasinag ti White Lady dito ay akaw. Badong! Ay, sos! Siyak ti white lady. Agsaupay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito manay! Unno gayam ti magbagata White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukatam diri daw! Tuyang! Ay, darasama! Apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan ako na! Ay, rikam mo adagos na itari daw! Darasay man daw White Lady! Ayan ti White Lady. Ay, kamkamatin na tuyang! Kamkamatin na! Ay, nakurso na daan na ka ti White Lady.
Dayta ka nga main, tanausam ka rumor itirabay. Ita, agkatawa ka pa ilaan, mate. Irikap mo na tayo tarinaw. Ay, sos ba daw? Ha? Adag pa'y so white lady amang kamkamat yun ka! White lady! Umay ka! Adda dito'y ni badong tao! Ay, irikap mo na ako, naknay. Ay, di naman budbud ng tuyang. Ay, badong! Kunak man no awan ka butang ma. White lady lang, kasta una yan na nervous mo. Nagmayat gayam abot-bot nga ni tata ba dong, Chip? White lady lagayam ti kabutang na. Pero may titaray na itay. Kinamat ko aging gay balay da kahit. Isumahinton sumaronaw. But-but ngan tamanain. Wain, amutan wanya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan ba daw? Rumor kan samag. Nagkunaking ka. Kano ka darabi a rumor ka ama panagin inaw? Ay, saan itan tuyang? Narigatan. Ang mga numasabat kumananday jay white lady. Ay kat sigurado nga urayan na kanday jay. Ay, di tuyak laangin balay. Ad-adan asurot-surotan na ka. No dadaulam dagiti aramid mi nga alad. Ay, saanayin. Saan ko napirjain, dagita nga alat. Kano iso ti planom nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuyang. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanan. Iso dayta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo kumapinerdi dagi silaw. Nalawag kumati aglawlaw, kat saan ka makakita iti white lady. Ha? Kun saan nakamot akamatan ti white lady. Bayadam dagita, tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni kapitan. Agungot dayjay no maamuan na anaperde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang but-butang kumanan kini tata ba daw nurumwar anabardag, Chip. Ayunan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na white lady, Chip. Nakabut-buta nga kadimot laang, Wan, mate. Iso nga rod akin nabutang na kanitata ba daw? Ay na, tatabadong! Di ka agaramid iti kalukwan, tapnosan ka amabalsan. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inteng, apay akaslan na pukawan ka dita. Kasapulak ti serbisyo ni Kwarog, gamawan bit. Nagbayag lakit iti napananan. Ay, ang mga nuinton agawid, kat adan kadwa na a babae. Mamati ka. Kano kabutang naman ti sumango iti balasang? Apay akabuteng na ako nam, kat numakirin-rin na bakmot kadakwada no daduma. Agpatinggala iti rinaba ka. Ngam mangibaga iti ayat na. Kabutang na tagsaw iti sango ti balasang. Ay, saan na payla siguro ang nasarakan ti kaparagpag na ako nada, Kaano nga tanga sumangpit aya? Naliday ka man ita, marituyang. Ay, uray kanayon ko nga apaon ni badungkaw. Kailiw ko manukas jay nga awan.
Agpayson sa matay kunada sa pulam ti tao no daytoy katawa. Agpayso day tamaray, no oras ti panangan, agmay saak. Into nagidda, agmay saak. No siya kay narwama kon. Agmay sa akanayon. Kasano ngayon no nagatil ti bukot mau? Dalakalaang matisolusyon dayta. Ti igidagid ko iti adigay. Wano mga lak iti pangkudkod oray ronaw. Ay, maikawa aklat tano awan ni badong ko, maray. Agmay saak manay na mapanijay bangkag mita. Mapan kay iti bangkag, kunam. Sa kangarod at dadi taoy. Umaya nga rod gumatang iti tinapay, amerienda ek ijay bangkag. Anya tinapay tigatangam. Daytoy man nay maray. Daytoy dakkel a banana bride. Pidota ko na. Ninakaw. Pinidot mo, ng pimanaw kamatan. Oy, ayan tay bayad na nga ay. Ilistan pa'y maray. Ang bayad aktaw no makalako akiti mula. Naa. Ne, dadakkel mati banana bread mo ita, maray. Kitwan, ngam saan apara utang dayta. Na, imbagak ay nga utangak. Ay si kamot maray. Big-bigat ngam napulot sa mati ulom. Kasanaw, kat inmay itay ni Mari Tuyang. Pimidot lata iti lakok sa pimanaw. Iti singirag, iti nanto kanaw no makalako iti mula na. Ay, talaga mo't akas jay ako marita. Napasigla unay. Ada ay inutang na adi na binayadan. Ada iso ama bosurak no nayunan na ti utang na. Ay, kasta ka day. Isumot lagayam anak kami suot ka anadanon ko. Ay, makapasurun mat nga ben maray no maminsan tinalaing nga umutang. Ngam natiwad nga agbayan. Ay asino kayo ana isaong dito'y kabilgatan? Siya ni Kajaw. Isumit ti asawa ka ni Kurdapya, Kapitan. Anyat maipay ko kada kayo. Apay nga imay kayo dito'y. Nadamag mi ngamin nga ado kano ti produkto dito'y anak natin. Apay no adaw. Umay kami kumagumatang. Tapno saan yun nga ipan ijay ili ti produkto yung, kapitan? Ay amangan met no barat kayo. Samot Ang nalalaka mo basit ng iji ilay, ta ila ko mi ngarod iji ilay, ti maangkat may. No kasta, ibaga kadagiti tataw tayag datila ko da dito'y barangay hall. Basta huwag barat Kauwang, Kapitan! Maray, imbag ta nagkita ta dito'y turod. Adda ka di pagsayaatan na maray. Nakitam ka day no simang peten ni badungkaw. Saan amay papankan ni badung mo ti pagsaritaan ta, Maray? Anya ngay nga raw. Mangburas ka itinatnateng mo, taing kailako ije barangay hall. Nay, apay, asino ti manggatang ijay barangay hall? Dawaten dan tupay. Adda ti aggat-gatang ijay. Nubasit lang tinateng mo, saan mon ayudong? Tapno di pa'y isaw aplit tiyam. Kasta ka day, mala, ina nga rod mang puros iti utong ken tarungkaw. Napan nagpuros ni Marituyang itinateng na. Agbayad to siguro iti utang na numakalakaw. Nasaya at mag no makabayad. Naurnungan ti utang na. Tagtiwad ng agbayad. Ay, nung amin natiwad nga agbayad, saan mon apautangan? Kasanaw, gumatang ako na napay mat. Intun inyawat kaun, darasan na ti pumanaw, sana ibaga nga ilistak kanaw. No ibaga naman ng tikasta, damagan pa'y no utang, wano bayadan na. Sakbay nga itad mo tigat-gatangan na. Dayta, ti aramidak, intun umay. Wen maray, masapul mo't ang agsirib ka. Saan laasi ka ti sirsiriban na? Ay, madipod ita. Saan kun apautangan? No saan nga agbayad nga umuna? No ngay makabayad, pautangam ka de, maray. Nga niya pa'y ngay no di kasta. No lakat makabayad Sinirad na
Iti din, ni kagawad ko na, iti utang kanon ni Kwaraw. Anya, apay ngay asikati singiran na, kat saan mat asikati imutang. Huwag nga ron No asino ti imutang, iso ti agbayad. Gapo iti adu apa utang ni Marikwanang, tila masingsingirnan. No muna ta iraman nakpay asingiran. Ay, impagarup na siguro abayadam takaan nakamot ni Kwaraw. Ay, maruam no siya ti agbayad iti utang na. Di umutang tumanin. Ay, unmot kit di Amangan no inton pumanaw kat iutang naka, tanam namaan na abayadam manen. Naglalaingan na ngay. Apay ngay, apit tilaang tibay sa kilo at tarungkaw. No 55 ijay ilay. Gatanga kang ka iti 50. Kaila ko mo ili iti 55. Dada maganan siya kapay pisos. Nagado kat ta 5 pesos an aganan siya. Gangi tak-tak may. Wen ngay, tipay gasolina tilugan. Ngam ado unay ti 5 pesos aganan siya. Ada kang kaano kaya mo amang yudong di talakaw? May sama atiklis. Ay mabit lang ta kwinta ti pasahik amapan ken agaway. Ahap. Kaslay sumalagayam. Basi lang ti diferensya. Itadyo ka di kada kami, nana. Wanaw, si kanti mangiyo daw. Saan ko nga itad? Taila ko ka nga raw. Ilakom kada kami, ti kayat ko asawan, nana. Ay. Kuna laki di ano. Mala, itad ko na mga main. Mala nga ro da. Tanay, nailawanan nga inyag ko dito'y barangay home. Naglakong kakanumat iti nateng maumari tuyang. Wan nga basitin lakaw. Mangipauna ka nga rod iti utang mau, tanay. Awanan pagsakadak. Nagbasiti naglakwak. Pagbayad ko kankan. Katuray basit laang mat ati ipaunam. Inton ko anday ta utang. Adapay kayat ko agatangan. Nagalas ka ti aramid mon, maray. Adala nga rodin kwartam. Di ka pa'y lagbayad. Di ka lakit makaurayan. Agbayad akto kaday. Ay saan ka nga umututang dito tersinak? Tadi mo matammo ti agbayad. No saan di saan? Apay nga taan ng rikupon ti may sa atirsina di tadaya maray. Sumardeng dan sa kanaw. Tasaan nga agbaybayad dagiti nakautang. Inak ko maumutang iti bagas da. Ay di mo lang aminan sumangpot ni badungkaw. Tapno mangisangpot ko iti bagas. Ay, wun ngagpaysaw. Apay adi mo't sumangpot, akas ka ni Kwarog. Nagtulag da nga ta? Napananayan ni Kwarog maray. Napan, ijay lugar ti kakabagyan da kan ni Inteng. Ay, napanan mo't ayan ni Badung Mau. Kunana mo't amapan mo't ijay lugar ti kakabagyan na. Amangan no nagtulag da? Anggam agduma mo't ti lugar ti kakabagyan da. Ay sinalbag ti kastaw. Awan pa'y ibaon ko amapan umutang kin ni Marikwanang baa. Apay amang ibaon kangay. Sikan ati mapan umutang, tamasapul mukat nga raw. Umutang akman iti bagas yaw, kapitan. Ay, saan kami mat ngaglaklako iti bagas? Ijay tersina ati pagutangam. Imbaga ngamin ni Marikwanang, asaan akon nga umutang di tatirsina na. Apay nga imbaga na nga, tikas ta. Jakman amoy ti day abaak. Agpilpili iti pautangan na. Kasaritak tuman. Apay nga akas ta ti aramid na. Unman, kapitan. Ay, nang rikap ngaminan jay bangir at tirsina. Ay, ala, sumaruno ka. Apa man ang makasaritak. Ilaw-lawag na no apay adi nakapautangan. Apay adi mo pautangan ka na ni Marituyang kagawan. Kumarimbay. Taimpulong napaykan ka asaan ko akayat apautangan. Apay namin adi mo kayat apautangan. Kaasimit. Awan lang aron ni Badong pailaeng. Saan ko abasol no agbisain? Awan na sakay tabakrangkaw. Nagkaro kamitin kagawad. Opisyal ka pa'y mangarod. No si ka ti aglaklakaw. Kat ado ti utang kan ka ti may sa tao. Sa di na kaya ti agbayad.
Pautangam ka di pa'y, Kapitan. Ay, adu ayat ti utang na. Ado! Yay. Idi naglakaw iti nateng na, siningir ikaw. Ngam ko na nga ada kanu importante agatangan na. Kaday jay, saanan ang nagbayad? Naggapo ka mat iti tersena ni Marikwanang. Anya ti ginatang maw? Awan. Di na magkulaag no apay adi na kayat apautangan ni Marituyang awan ilutunan. Amangan no saan mo't anak kabayad, iso adi na pinautangan. Kasta timbaga ni kagawad. At idug ka no ti listaan da ka ni Badong na. Kaya't mo asawain. Utang pa'y ni Pari Badong tidaduma. Uwin ka no. Ay, uray asino mataan no umutang sa diagbayad. Saan dan atalken no umutang damanen. Isumilagaya. Adi naksinurot, hindi na panak ijetirsina ni Marikwana. Maray, apay ngamin adi ka nagbayad, idi adda naglakwam. Kuna nga may no saan amang rikap ti tersina ijay daya, Maray. Iso kanu nga rod anang rikap taawanan ti pagsakada na. Impautang da kanu ngamin tilako da. Ita, awanin ti mayat nga agpautang. Ay, maamak da, adi ka kanu agbayad, Maray. Anya nga ta, Maray, no si katimapan umutang para kanya. Pangaasim mo tawan ilutok akan intun rabe ay. Eket, kasanon no siyak mati pasubom, Maray. Amangan no di ka agbayad. Ikarik ngagbayad ak, Maray. Inak agburas iti aduan natang tailakaw. Agbayad akong kini Marikwanang, tapno pa utangan nak no awan kwarta. Ay, kasta ngamin ati rumbeng. No di ka agbayad iti utang mo, talaga adi na kan pa utangan. Uray saan kan nga mo may dito tersinak, Maray? Diyak ka sa pulad ti kasken ka atiwod nga agbayad iti utang na. Ay, dispensaran nak, Maray. Nakaamiri sa kaun. Agbayad ak iti utang kaw. Tanaglako ak iti adoan natin kaw. Agbayad ka ko na, Maray. Pudno ka day tinangagaw. Wen, Maray. Pati ti utang ni Badong kaw. Bayadak mo tapno malpasan. Ay, agyaban ak ta agbayad ka butlaangan, Maray. Ididi ka agbayad. Kat makaibagbaga ak alimus mulaangan ti utang mau. Ay, si kamo, Maray. Nakaamirisak. Agbayad ak tapno pa utangan nak tumanon. Ay, katariglado, Maray. Amumot kanya kaon. Uray ka sa no ti pungtot kaw. Maikat matlaang adagaws. Basta agbayad ka pa'y nga umuna, idi utang mo. Ay, kat agyaman nak unay, Maray. Saanen amaulit ti madi nga ugalik nga umutang. Ikaray, agbayad ak no makautang. Nagkinaawatan ng Damarituyang kan Marikwanang. Ay nagbayad din ni Marituyang? Wen inteng. Di agbisin ni Marituyang, ingka gumaan na tinagbayad. Tapno makautang manan. Day tatirigat dagiti daduma tao. Umutang da. Narigat da nga agbayad. Kaslakan ni Marituyang ay imbag ta nakaamires. Saan kanon nga agtiw-tiwad? Ay, nanatoyang. Tay kunada nga rod. Ti tao nga danakam na. Agbayad. Oray saan asingiran. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdangay.